ki o mua whaari liu ki mātou e te hawa e rohi misapau. Tu ke ulo mai o whawhonga, ka mau o iai, ta lotu. Come, Holy Spirit, come. Shine your face upon us and be gracious to all of us as we gather to worship and honor you. Io, e koki mātou koe ngau e vaine a Siokivaha sa paoti. Ko whare o Israelia, pia koe tangata siuta, ko ho maala mamanaia. Ha ere ai mau whawhiangai, e wafa e tamai, alo, o i lau mani e mā oni oni e meni. Ko rea ke maa moa, e lau e tā pimi ua ki.
E ko tau anga tū kia teia pe poi kai te tau whakanga ki re o Sihova ko tau OTUA. Ke fōu he ngahi lao nai whotu i o tau au. Kau tū mo au au ke tamai pe au pehe kia teia. A Lata mai, u whai anga hala ke langi kai tau tonu kia te koe. O wikai te ki tau ke lau ko whoha. Owa nā ke whakamau i o tamai o eiki ko ki tā. He iho awa ki kai hata mo ui tere tonu hia. Si kai ngau wheina, o kue ki tau tolu e toi tapu i he ngai pot ke kehe. Ke tau whakaha, mo vete e tau ngahi anga hala mo anga kovi. Pea ke oa nā tau kā ufi ufia i he awa o tua mafi, koe tau tamai o ki he vani. Kā ke tau whakaha pe i he anga vai mo anga manu, mo e loto whakatomanga mo tau o fua, ko hi ke tau mahu anu whakamore i he anga lelei mo e ano ofa e le afio. Ko iau ko weki na kia ke te kimotor ko whatahani. Ke ta unu atu ke awhio anga alo ofa e mo oni o loto mo yanga vai. Pea mo wangi mui ki a te au. E ta mai mafi mo alo ofa. Ko mau au noa pe o awhi me o ngai halao hange ko whangasipihe. Ko lahi whau e mau mui ki ngai whio i mohori aho mau loto. O mau i o ngai lao mau i oni. Ko mau si aki a ngai mea nei to tonu ke mau whai. E ko mau whai a ngai mea koia nai kai to tonu ke mau whai. Pea uki kai ha mau malohi. Ka ke alo whamai ai a whiona ki a te ki mau tolu ka wanga hala o hausia. I whakamore a ki mau tolu veteni mau ngahi ang hala. Ke ki whamoi hake a ki mau tolu whakatumana. Hange ko o ngahi tala ofa ni whakaha ki mamani a KALESITA ko mau eki. Pea ke tuku mai e tamai alo ofa ko hiko e na whio. Ke mau ko ui aki a mui a ea whakaotua mo maa oni mo whakapotopoto. Ke ongo lere iai o kua whatautapu. Amen. E Sihova, o mau kore ki a te koe, ki whamo ui o kakai me nau ngahi ang hala. Ko hi ke mau ata ai i ho alo o wha me ngahi haki ai ang hala. Ai a ko mau whai tua mau vai. Pea mau kore, ki whaaki mai o lau mani e maa oni. Ko hi ke mau whiani a ngahi me ai hoho i ai o whinangalo. Pea ke maa mo lelei, hono toi o mau mo ui. Kai whai pia mau Aokosi ai whiwhia ana tai ngata. Ia sisu klaisi ko mau eiki. Amen.
Wiki ke vesi balu ki tahiva. Same bang noa e suraki eua balu ki tahiva. A koe koe taui o Isleri ke whanongo mai. A koe o kutaki a Siokivaha hange a whakasipi. A koe ko ke awhioa a eo sempini ki ke ulo mai. I ao e whanongo pensiman i manase. O iyo o ili. O hao hake. Nā ke whakalanga ha maine me ispite. Nā ke kapusi an puleanga o hunuki e. Nā ke whakakata ki ai e tupuna, e he aka i wholewa, na e whonua e whonua. Kohono malu nā ne uwhia ai ngāhi mounga, e kohono ulu ai ngāhi sita ai OTUA. Nā ne raka e ngā maa me tahi, e ao e mai kawe o ngā kupi. E koe hae po ke hae hono a, kai tori ai ai whanonga kotoa i e hala. O here e mo i te mākara, e a kei nei a e mea i ngā te tuawha. Whoki mai moa e lohi mi Sapate, a whiohi who mei langi o wakai, peke a ahi mai ki si vai nene. O maru e a mea koto e o tō matau, o whoa o ke tāna māro i maaru. Ko tutu aki ai awhi, ko tā, o nau auha i e tupu tā maki whawhonga. E ui e o maa o tō matau, e whoa o tāna i ki māru ki māro i maaru. E he e i kai te mauhiki me hea whiona, e whakaake ki mau tōnu moku, pe te mau tau tapa ki o hua wha. I mau tōru te sinoa i ki Sapate, o ke o mai o whawhonga, o ui ai. Ave hono a o tuku ke
ai whanga tuku ke kai ai whanga manu. Koroki, kono āmaka, o tuku ke malake kina. Ka te tuku ke lao, ke ikai a kani, na ikai ke kete. Dari arwake, ai akau maratala, ai akau beli, katele fikau ak, katele fikau ke ngahi au ke ua te na koe tuifu haua ki ai. E ka loe maine a Siokivaha, Sapate, e whare o Isteria, e koe tangata siuta, o ene maala e ene amanaki ke whakalao koe karupu pe nāne amanaki ke whaikatonu koe woki koe tangi ailai e menu. Ai OTUA. Pada esok ni hoko saya Paula ke Hufanga Pelu. Oleh kia Lata. Berarti kia Hina no Lata, no Lata. Tangi. Tangi ini ramai dan
Koe tui nai holo ai nai a o seli ko e hini mono au tangai koe au whitui. Koe tui nai kai aua aia alihati te kau aki kuataha koe kau tarawata a. E kone tali le lei ai ongo mati aki. Pea ko eku to le aku ke a. Ke Aokosi e lai, ke kaumatala ki a Fisi'ihoi, o Belaki, o Samisone, o Se'evita, ke a Te'evita foki, o Samiwela, o i kaupalo kita. Ai whaahina, aia i e pai aki o e tui, na nau i kuna, na ngahi kuleanga, na nau peia i e maa o ni, na nau lawe, ai ngahi kala oka, na nau tāpuni, ai mutu o i whangalai o te. Na nau tāmatei, ai mālohi o i api, na nau hao me he mata o i ere tā, na i whakaape mālohi, na i whakaape mālohi me he rama, na nau hoko o toa i e tau, na nau kuria ai ngahi matatau o i muri. Mahuai, e whawhini mo nau whekia, ko toi tu, ka koe whamamahi ai kuunga me he kihi, o i kai te nau pietari ai lao ma hauki. Ko hui ke nau lamari ai toi tu lelei. Ai tau tu lelei hake. Ke nai ai ahi, haki hani ihi, ai ngai manu'atu whamamahi. Ko he ngai kau ngā mea ai noko haisia o i pirisoni. Na e toa mai ai, ani i, na i tirisiua, na e whakaporu, na nau he tu o kofu ki li sipi, o ki li kosi. He kua nau masiba, o whatangai, o ngai tokia. Ka koe mahina na i kai ke tāu mo ki nau toru ai mama. Na nau noko holo i e ngai toapa, koe ngai mo unga, koe ngai ana o kodua. Iyo, toki nau toru me nia. Ne ongo na nau mau, ko toa pe hango ongo le lei ki e nau tui. Ka nai i kai te nau lawa, ai tala o wha. Koe ui, ko toko naki e OTUA, ka mea le lei. Ma nau toru. Pea koe ui, ke owa na whahau hawai ki nau toru, ka te tau kawai. Awa, aua pea koe mea i e ka pui a ki tau tolu e a ao. Ka whakama oni oni o kupe he whao ko ia ke tau huhui ai whakama mata ko toa pe. Moe ala haela o tau mo ko ama tau kua ai. Pea tau ki tapi atu e tau lele e whakakoe pue o tala o mai ki atu tau tolu. E me kometa e O fetu usi, e toko tolu, mo toko wā. Ai toko wā,
matokotolu. Ai motu'a mohono foha. Moi foha mo ene motu'a. Ai fefine mo ene ta'ahine. Mo ta'ahine mo ene fa'e. Ai fine motu'a mo waifi o ene tama. Mo ta'ahine mo fa'e ahono sepani. Pea nerea foki ki kakai o pehe. Kamo kasio ki haloa o tu hake i lulunga o mo pehe lera. E uha. Pe o hoko o pehe. Pe o ka mo ka pakai o puangi ni hitona na makani o mo pehe. Whaka a ako pe o hoko. E kau a fungi o mo wapanga koa i he mata o whonua melangi. Pe a whewhe ai. Como tai wapanga e pōngai. Pe a koe hai o ki kai te mo ilo foki ai to tonu ia te ki mo tonu pe. Nā tere soni. Marolele whanau. Good afternoon, children. Good afternoon, children. Good afternoon. Okay, good to see all of you this morning, this evening, this afternoon. Tau whawhitai me ki o tua mafi e whakatahape tau kalanua ma ai whanau. Ia mo download tu whatau sipi. I a koe ni. How many of you returned to school already? Okay, middle school, high school, and you guys have not, right? Okay. Today I'm going to talk about the vine and the vineyard. What you look here, it's grapes, okay? The top pictures is the vineyard. That is a farm, those are vine trees. And then the bottom is the fruit of the vines. What is that message for all of us as you go to school? Your parents put you in a school and pray and take care of you and feed you and protect you and make sure that you go to school and learn. You like the vines on the top. And on the bottom, that is your parents' expectation to graduate and bear fruit, right? Right. And I know that's all your dreams and that's all your hopes, to be successful, to be the best student in your class and have some fruit, and that is the joy for your parents and all of us. Today, I would like to take a special day and to remind you that you're the vines, and God has been preparing all of us to where we are today. We were students once, and where we are today because our parents pray and take care of us, but God has blessed us in so many ways. And God bless you with the beautiful parents, grandparents, and now you go to school to learn, and that is your full-time job. Hina, all of us have a job, and your job is just to learn and go to school every day. Take care of yourself. And in order for you to bear fruit, to have grapes, because when we have grapes, people come and pick and eat, and it's so sweet and it feels so good. And give you stronger body to do more work. What we expect all of you students to go to school and be the best student, get the best grade. God has given you a gift. It's a time for you to discern your gift. Many of you play sport, right? That is your talents, that is your gift, and it's a God-given gift for you. Use it on the field for the glory of God. And all of you elementary school that will be returning to school, always remember, we're praying for you. Mom and dad will wake up in the morning, grandpa and grandma will wake up in the morning, take you to school, and they're not sleeping. They are staying awake and pray for you, take care of you when to go to work, to give you, put food on the table, and to get you the best education. So today we recognize all of you that will go to school, starting the school year of 2022-23 with our hope and our blessing that you will go with
God's grace and love, and God will watch and protect you while you're in school. Amen? Koe tara noa pia mo ta whanau, ta whawhata pia mo lotu whatau sipi. Ko hai kwa no birthday, the weekend to go weekend ko o si. Anybody's birthday this month, last week, this week? So we can pray for you and wish you a happy birthday. Anybody? Wata kuwaki pe moha ahlele tawahi he ahon. Yes, Hina? Birthday is coming up. Whose birthday? Oh, Monique? Yeah, I think on the 18th. Yeah. And good to have Lesier with us. Pafeta ke OTUA, o yata pafata ko Lesier, mo ilele, panata fasino na ko kiyai. Anything else? Lotu atu pepe amo mere amo tu na test positive ya atu site ka ke quarantine atu pe atu aku apit ini sa alo tu blot Lord, in your love and mercy, hear our prayers, my Lord. Anybody else? Any prayer concerns? Five. My Lord. Kafita mo niyang dito. Tafifia. Whanonga mai ni futa koe, tau whoki mai ki sayone, tau ke hardware, tau ngai whamiri, ma tau whanau, o koe extended ma ngai whainata, tau whawhita pe ke OTUA, tau ki ofa, tau ke unasi ai. Tau ke hope ko ngāwe ko ngōwe waine ai OTUA, ni ke whai pe o tau, to kanga kina, tau tonu, tau whawhita ai malo. Hina? Sapate Aokosi, Lata, Lata, koe whakataha pe ki he parani ki he Sunday school e whakatau whanau i he lotu ai lotu Tongan. Pea au wai pe parani ki ka hau, pea wai pe mo whakatotu tu, te mautu whakaha pe ki whai pe kau, ka ku whamaro, ai mao i ka kai, o ku ngau, pe kau ngau e, koe tokoni ke tatake tau whanau, he koe ka hau ia e sias. O wai pe mau parani ki tanai larahi, te whahate ka whaaki mo pe, koe kau Sunday school, koe Sunday school, ki e mau whakataha, he tau whakapau pe o poke reach up ki he mātua ki he whahe ngāwe ka. He ki o lawa ara parani ha mea, Kalau ini dia mua Lata, kau tahu ni orang berjima, mau kita
tau implemente ana. O mawina pito ke tau ke mau whanong ki e ngai request pe mau e mātua. Pe au whamalo o HOUNGA'IA o nono mātua o whalala mai e mau ngaue o tataki a whanau ki nga pōi hala mo follow Jesus. Malo ako ito ki o e Lata Sapate, kaya mo nga ko tutu, kaya mo nga balani e Taufalele, o ya pito mahinga, Taufalele ki e ama o e ako e Taufalele, Lata Sapate, Taulot pe e Taufalele, o e tahaya po kalama hili pe ko e lotu, te na Nongan, kaya mo e Taufalele HIMI, Manu'atu, Faikeo, e Pauling, kaya utui mo e kamataya, Hausia o sama kana fokia kia ko ya ko me mapinga pito ya lekta don da te fito ke da fanau o kina do ko fa ki fu vaile ke tu kule kina ie o tu mo we ko si asi i mo we vai me o kia ko amanaki pe amoi ka mu a kina woko o fua i ka hau ya i kai la tu ta pe ya Hina o mo ka mai o ya ko ta tan ma ki da fanau. Yes, you are the church, young people, and you are here today. So often we say you are the future of the church. I believe that you are the church as of today because we're all part of God's vineyard and God's expectation that we are to bear fruit. Each and every one of us are gifted with different gifts, and we are to discern that gift and use that gift. But how can you know your gift? That's what Hina said. Hina and the teachers and parents are preparing programs and events to equip and to help you know that gift that God has given you. Because one day we're going to stand before Christ and God will ask, how did you use your gift? And we'll all say, we did use it for your glory and honor. Amen? Profeta. Famalo laya ya vaha hiva apoy ahoni pe kutui o fisi'ihoi pito fahiva. If you can sing like what Baha did today, we encourage you to please come and sing. You can start singing here before you go out and sing in public. But this is the place of the comfort zone for you to start singing and use your gift. Thanks be to God. Goya, ofafea te fakifana wako, ibomaki muani. All the children, please come. I want you to all come stand with me. We'll pray for a pastoral prayer and also bless each and every one of you. So when you return to school, we send you off with God's grace and God's mercy. Watch each and every one of you. Let us pray. Otua mafi ko mga kamay fa bani
Creator, the Creator of heaven and earth. We stand in the presence of your congregation, your vineyard, in the presence of your Holy Spirit, crying out to you, O Lord, to come and fall afresh on each and every child who stands here. These are your children's, the precious gift that you offer to our family and to our church. And we have taken care as our obligation, our responsibility as parents to raise them in a Christian church with the Word of God and discipline them according to your will. So often we come short, O Lord, because of our weakness and unable to fulfill your will for us to be parents and caretaker of these young people. But we know, Lord, that you have blessed them in so many ways as they're ready to go back to school. We pray that you lead and guide and protect, give them knowledge and wisdom, oh Lord. May the Holy Spirit lead them in their conversation with their friends as they sit in their classroom and maybe at times they confuse and not understand. May your light shed upon each and every one of them. Always remember of your ever-presence, O Lord, that they call upon your name and your mighty power, and you will listen. Protect them, O Lord, as they go to school. I pray, O Lord, that they have a successful year of learning as they develop their skills, their talents, their knowledge and wisdom, so they can be the best person that you have planted for each and every one of them. Celebrating our birthday in Manu'atu. Ito itana ki mai hangata fon ifia mamu'ulele and manu'ia yung kadamay ay pinatulog na. E mafafita ya ako ni makafata mo ni siye. Ngai asi ko iliane na nito koto yung mohenga mamahi. O mai kese tua tabalo lo extenia final kai fafita mafama oni ay afio na ifitu ko foto ko toa. Eu hope of dama ke puri peu mahame a HIMI mama mafio ya fion ke te ala mai o kala mo ui pe to o te o tama o engi ke tala no fifia yo mo fita a koe ma fona mama e mahina balu e ta koe na hage pe kai fa fita e o tua na o ko po a pe ko po mama e ma wa mai ke a koe ma fia pe ke ma viva ke te koe e fa ma no ia o hua fa o se hoa sa Mahanga te o tua ko ia na fatomia ko toa pe ai ka fai la ko hi ai ma tu a hange ko ya na ta la a o paptai se fa na ave na tau ni ma iki ai na ko la ko fo tu ke a to i na to ke ilo a kalais e ma ma ko kalaisi e ton me ma fa fia ngai e ton me ma olea e ton me ma tau ki a fiona tau ki ka ma fa no hangai mo mai o tua ki go we find you no di kai bila he o tua ki kai ki Malanga mo ngai fatumia falala me no ma wi mo ma poto mo ma poloa mo pa ana angebe ko ismeri ka ke ho ko mai pe o fa o ke muy mai pe ke ki tau de ma fa fita ya a koi ma fa mo on o koi pe si su ma tau si ki le na ke fo a ki ho mo wi kai mo wi o fa si kai ta pe ki na family si tu ki ho pa tai pe ma fononga i fi mari ka mo nonga ai a fiona si un ma oni ki ho se mani ti fa tongan ka fa ta pe mo fa i va ki mana meri ki tu kuanga ya mo tama yo e ki na ani a fiona fa ha ya ya nge ko leso ni gospel yo ma na ko ke mau mate te o ke tai ni ko to ate ke kai ni mau ilo ai tai ni pe mo ko ma u ya tama yo e ko ke o ka pai pe fa ya fono ma ki to ga e ki fa to ia ya ho ko ya i wi kai to fo ki to ka mo me fa fita ke o tua ki ma pe ai ni ko ma lo ko kres ma tua ko i Italia ya pe an ka fa
whanefinau, kai mai family i whakakato i whatuia. Ngai whamamaya e o tua, i toi ngai ngahi ni lotu te moe huu mua pake atu. Ai Malanga te mau whanua ki ho whetau, tuke mau tāria i loto whawheta mo kola ia, i ho o whanua o nesi. Ngai whamamaya e o tua tāria e lotu pake atu, kore ngai tāua kine kua whao alu, kāka mau whanua hui. Amen. And you young people, may God be with you as you continue to learn and you know that God is with you and bless you. Hello, hello. Olha tu que Lata, tava mais o quarto que já tinha. Hivi whakataha o ngā ikitariwa. Tama ki te totatoa whau mo Sapate o e tolonga pe ai no tui pe o whaikatoa. Wow.
Tapu ke awhio tua mawhiu kwa whio e tau loto ngā. Tapu ke whare ko whatapu i ke whaia e tau loto. Ko ta whawhia ngai ki o tau lotua. Tapu ki whanau no whamopuna ho e. Tapu ki a tuhuo ka ma whare no tapu re. Tapu ki e tangatai se tuata ka ma no whamili. Se tuata ma lolo. Ka tangata e ki o lotu. Tapu ki e Winet ka Mala'atu sinai whae whita o siasi. Tapu ki he talabou kia mo whinemui. Ta Hina ka umaa e tau lanton Sapate. Ia talangata ia te au whai kitua kai kata ke whakatakato ai Malanga e Sapate ko noua. O Aokosi aho tangwha ka ua awhe mau o wa. Ia aua ka whakatapu kia kinau tolo na mamata mai he nanu o pe. Ai puke whainga maari e koeni ko e tāpuaki ki a te au. E Malanga ia e kōsperi. Kia ki tau kausmataha i whawhita. E ofa e OTUA o whaina e tōkanga ngowe. E koe ngowe vaine o no di. Ka venga o whotu ke whaitia ia e whakataukau. Tau honga ia i e ofa ai OTUA. Tau honga ia i e ofa ai OTUA. Kaam ke whaia e Malanga o whakate whito i he tohia e palofita koia ko Aisea. Nima o e wahe vesi uruaki ki he whitu. Kei he konga i mua e vesi hono whitu o kupehe. He koi konga, he koi ngowe vaine a Sihova Sāpau. O e whare o Israeli ia. Pea koi tangata siuta ko e ne maala mamana. Pea ne amanaki ke whakarao woi. Koe whaluku pe. Nā ne amanaki ke whai totonu kai woke koe Tangi kaina pe. Prophet Isaiah chapter 5, I will focus on verse 1 to 7. And my theme for today, let us be grateful and praise God for his love. In verse 7 from Isaiah chapter 5, it says, the vineyard of the Lord Almighty is the house of Israel, and the man of Judah are the garden of his delight. Ita loto. E Sihova, e hokolele ki ho ao ai nai nea ho kumutuni. Mo e whakataukau a ho kuloto, ai awhiona ko ho mounga mo ho kukoe. I ua whaitamai, ala, ko lau mani maoni oni. Amen. A whawheta i he au koeni. Pea koe aho pe o e honga ia i he ofa ai OTUA. Kua whai mai tau ngahi mokui. Hange koe lot whatau sipi ana whai tau whanonga mai e he mahina i balu. Whamalo lahi at se tuata, ta umai o se tuata malo lo. Si ngai whamiri o tōkanga ngowe, ka koe ngowe mamana. Ngowe vaine mamana ai OTUA. Ko nouti i Granada Hills. I he whia mo whawhita, he ofa e OTUA ko ne whai maa ki tātoru. I he resoni o e aho ni o tānoa ia e palofita ko Aisea ko e taha ngai palofita lalaki. I he senturi valu. He na e uia e he OTUA ke whakamaa hono longutu. Aki e malala i a whi, pia ne tari koawai, whetarawa. Pea hoko mai ai palofita ko e ni ko e ne whenga i ke tala ai maa oni pea mo e whai totonu, pea mo e ofa ai OTUA i he ne kakai whini ai kakai Israeli. Pea i he tala noa ai aho ni he wahi ni ma o ku kamata aki ai hiva ko e love song. Pe ko e hiva, pe ko e taanga o whangahai ai ofa ai OTUA. Whai ma Israeli ko e ne whanau, ko e ne maala mamana, ko e ne pere. O whai hingoa pe whakatatau ia i e vaine, pe ko ngowe vaine. I e toi tāpu o ka whanoa, i e talanoa i ngowe vaine. Pe ko ngowe vaine ko e whakatau ia e pere, pe ko e ofa anga. Vineyard is the image of God's favor. And God always talked about his chosen people, the people of Israel, as his favorite. Those are his love of his life. Pea hanga e Aisea o whai ai tala noa
he nā me whakatoka ngā iai pia a whio i he OTUA ai paro palema o to whangaia Israeli. Ko nā mi e whanua o e tala o whāna i loa ko e whanua o e whanu i e hua kāpia mo e ho. Tala noa ki aia e tohi hepe nuu ai sāme o e aho ni na e ta aki mai ai huri koe ni lolo tonga e nā unofo pōpula i isi pite. Ua oko kia Sihova e nā tangi mo i toke i e pōpula kia whilo. Pea ta aki mai ai a ki fuwaine koe ni o omia ke whanua o tala o wha. Pea kunuki ai, pea langa ai ngowe vaine koe ni. Koe ngowe vaine na ofa i a Sihova he nā ai e ne COVID-19 pea mo e palahame i he kamata a ngā. Tala noa ki ai ai tohi he pelu he na e whai ai COVID-19 i he tui. A e palahame ki a Sihova pea ne hiki. O whai ai ai whono ngā pea ko mea pe ai COVID-19 ko ia te tauhi ko e moho hako. Pe ko whepe ha wheitu te moki ai. Te tauhi ki mo tolu pea mo e kakai te nau tari ki mo tolu mo wheu ki mo ia. I he taimi ko toa pe. Ka koe mea te ke whai. He kai ke ke toi ai ha o tua kehe o ua a ki au. Ko pau ke tauhi ke Sihova ko hoko tua. O mea pe na whanonga mai he toa wha. Ai nau ngāhi ai tampua pia nau roku ki ai. Pia nau hanu mo lau na he taino nau fie kai ai mo fie inua. Tana e ke iai pia Sihova. E tāno ai au he whenua e pongpongo e aha koeni. Ki he o tua e ne hanga tāpua ki ai kau hero o e tui. I he e nau whanonga mai na e whai api pia ai tui pia na iai a Sihova. Pia tala noa ki a nau tolu o toa pēr. Pea me he whanonga he tahi kulokula i he toa wha ki a Stevita o Samuela ai kauparo whita pea aku mai ai pe he hifo o alo ki mamani. Tako pao palema na e hopo ki Israeli he taimi o Aisea na nau tū maari e pea ngalo a Sihova. Ka nau whalala pe ke nau tōu. Tahai o ngai palo palema o tau tōu whahinga i tangata o ui ko dementia e ko mo ui ngalo. Mo tō ko tau vai o ko tui wai taimeni i mo mai noi. Ai whaingata a pia mo whaka ofa ki nau tō koia o mo ui ngalo. Na e pehea Israel. Na ea mai ke tū maari e ai whanua pia ngalo a Sihova. Pia koe hiva ia e aho koe ni. Hanga e Aisea o whakahoko mai ai hiva. Kau whai ha hiva ki o ofa alaka. Ko e hiva a hoku mamana i he ngowe vaine. Pea tō kua nā ne hanga o omi ai ngowe vaine koe ni. Pea ne ongo heri aki ai hiva. Ka kune hanga o tala noai ai whaunga e ne ofa o whai ki kakai Israeli. Nā ne omi ai vaine ano ta ati mai me ispite ai ki huri koe ni o whakalanga mai. Pea omi ki whanua e tala o wha. Pea nā i kai ke ave pe ia o tupu ka whentu. Kana ane kumi ai wheitu o kule reita ha. Aho ku ofa anga e owe vaine ne omi o tupu i he tumu na e kere maha. Ko ofa ia e o tua na e whai ki ha Israeli. Ko ofa ia e o tua o whai ma au pia mo au. Pia ko kumi ha wheitu o kumahu pia whaka ofa ke nofo ai ko ngāula. Tara noa pe mo se kota malolo. Ai taimi na kamata mai ai ki potsi asini. I he sanveri. Pea mo ngahi halanga whanonga na e whai me ai. Pea o mahino o bitai ko ha whai ngāu e whai o fua. Na e pehea o tuana ne kumi ki he tumu o i kere le lei pea mahu ki he whanua tala o wha. Pea tuku ki ai a Israeli. Na ane huo pea whakamolu o ne tufi ai maka. Pea laku o hiaka maka kere o kulelei. Pea ne toa ia vai de fungani. Pea hiri ko iana e kai ngata pe i he ne teuteu ia ngō vai ne i he kere mahu pea moe wheitu. Tai ni lahi ko kakai ko ia i he real estate. Ko nau kumi ha api moe wheitu ke nofo ki ai. O bikai ke kumi noa. O nau loro o klau savea ia wheitu u. Pe ko wheitu o seifi ke mau whanau. Whahinga kakai o nofo ia i o whewhe. Ko wheitu ko ni o ksai e ngai ako anga. O
o pofi ke ngai feitu public o firma o ke fai ki ai ngā ue pe mo feitu o lelei ki he nofo ai family. O pehe ai hanga e sihova, o kumi pe a whakamolu pe a kuofaki ai feitu pe o location. Pe a toki omi le mahono kakai o tuku i ai. O kune tufi ai makamaka, tau ilo pe ki tau tolo whama, pe a o ngāue me tōka ngā. Ta iai ha kere kere, o one pe makamaka, o ki kai ha whakatua me rie, e fua. Ai utu taku ko ia te lelei ai tō taku. Ai pehe ai ofa ai OTUA. Na ane ofa o whai hono tūpui ngata. Na e ongo sia, pe a ngā ue oskia benenga. Ke kumi ha whetu, pe a toa ai vaine. Pe kai ngata ai o tānoa ai sea. Na ane hanga lewa o lama ha whale ke le. Na ane lama ha whale koe mi pe a moe ako ia, ke maluku ia i kono kakai me e whiri. Na ia tempare na e tuku se salema, ke whakamahino o a fio ai OTUA i Isleli, pe a mo se salema, ke na whai kia ia lotu. Ko imisi a whale le o. Te nane tā ai maka ke ta kao ala waine. Ko ia ke oa te nā toi whakamore ha aru ki a wheitu, kai whai pē hono hawesi ai waine, pe a whai pē hono tatau ke maku ai lau mokui. Pe a nofo ki ai a se salema pe a mosiuta, pe a whai ai e nau tau ki e OTUA. Pe he vesi hono wha, pe koe vesi hono ni ma, na e hoko mai ai, ai konga ki mui o vesi hono wā pehe rewa. Hiba na whai ai sea o ne amanaki o e kāle pi hofaki. Ka e tāta hono fua o e kāle pi pā. Whahoa pe ke ana e tau mo'ui, e koe tāla toa koe ni pia mo hiba koe ni o whai he palofi tā. Koe tāla e ofa e OTUA ma au pia mo au. Ai kakai ko hana e OTUA o tauri pia whaake tau mo'ui, pia hoko koe kau karistiani koe kau tui OTUA. O fe, e tau whawhia ngai o tau ki OTUA. Nā tau tuku maali e pepe, tau whalala pe ki o tau vivi, mo e tau koloa, mo e tau whanau, mo e tau ngahi, i mea o tau mauka i ngaro a Sihova, nā ne omi ki tau tonu ki e aha koeni. Tau whawhia tapu, e tau HOUNGA'IA he ofa e OTUA. He uku kei whai mai pe ai ne ofa a pia, ne ongo koe whehui nai whai he tangata ngō we, koe hāha mea na i kai te uwhai, o hoko mai ai, koe fua kāre pivao. I he penu, koe fua kāre pivao, pe koe bad grapes, pe koe wild grapes. Pe a koe uhinga, whakahe penu o i tohi koia, wild grapes, pe koe bad grapes. O toi hanga e whakatonu o he penu, o toi ka whakamahi no. Ai fua I ka lepi ko ia, ko stinky, e ko smelling grapes. Ko fua ia, o ka kai mo na ta whauki mea Sihova, pe nau talangata, pe kai ke nau toi whalanga ki a te ia. Ko fua ia o ka kai po nau whakae aua ato nau iwi, mo e nau mo'ui, ke whai aki ha tūtuoni, pe mo whakae aua, ai pule anga mo ka kai whiri ai OTUA. Ko whehui nai whai, what is it that I have not done to take care of my vineyards, that they bring forth wild and stinking grapes? That I have done my best. God has blessed us in so many ways, yet we bring forth wild grapes. God expected us after what He has done. He has blessed us with gift, with life, and all the things that we needed. Instead, we return with wickedness, with injustice, and not live a righteous life. And God is asking you
I invite you to please say a prayer out loud, say it silently, and the lay leader will conclude our prayer. Malo, fafita ekeo, malo sisu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fafita ekeo, malo ekeo. Malo sisuel. Malo eight.
wai ia ia, ui, wai patongia, o ke ui, whaka fuka te te ai.